MP election dah constituency bangke masih candidate amen kan nanti teklong lak lo lapena simbol kan teklong lak lo kadang we Kongres tahu BJP tahu mana sakti tahu bukan ini sudah bes bah nil tahu parti mana sudah beri ya sih bangka kita EPSLC bercakap aku bangke nongke klan dah jadi tunggu lo ni kan kecil aja EPSLC ke latung ke election commission along latung registration agara lapen nomination paper along latung independent polisi cetok nai walam tara antara itu anggom sedangnya kelanggar kan lalu ke nomination paper along latung independent party masih independent party pun ada latung NGO lah lalu sedang ke latung mas simbol mata labang soa torchlight mang kecilong din. Masih rata pa naman yung belo. Ye, nitong EPSLC na siya political party ko ba ke? Rata pa naman belo. Independent, okay? Returning officer ang nutat, election commission apa non labang soa nomination paper kajuma nutat, cetok runang poklo, lapen non scrutiny candidate at least kitlang ko ba ke? Ano so clear no? Lagi J.I. Kathar himself amata langsung kakos bangke alang inde cilong lo lapen salang lagi independent aspektas cilong ke election turun nang pokok masih EPSLC aspektas ke ladak long situ lapen J.I. Kathar candidate aspektas esas lata independent aspektas long situ EPSLC ko bangke political party aspektas ke non mana beda tu lapen alang itu torchlight simbol bangka Jepang budget nasi langsung problem tu ibu cini lor sini itu pun loh nangli candidate cara si withdraw dan not akan mereka candidate from the place from not for advice dan itu nasi alang li bangka MLA bangke candidate cara maksud bangke moral dia bangke alang li bangke candidate untuk cetak bangsa moral right alang ni bangke ingat tu mihat tadi itu pun mati alang li ke voter list cokce putaku la bangsa voter list di cokce long alang li ke contest tu whereas lasona voter list ke cokce ke asu tu ntala lasona itu paklan in 1980 asu said that the voter list of the 1980 Lok Sabha election was defective. So they voted the election. Now, J.I. Kathar, and for that matter, EPSLC, they said that voter list is effective, but they are contesting election on that effective voter list. So they don't have moral right to contest this election. They should not have contested this election. Lapen isi bangke J.I. Kathar affidavit ta inti Kathar kusi cetok api somen. So that affidavit itself also goes against the Karbi customary law and practices. Halang saya ingin penta he have no right to contest this election. He should have withdrawn it. Nasib ini ahli press conference ke lain. J.I. Kathar candidate status laki independent. Dapat alang li simbol laki torchlight ke alang ke Jepang buktian. This is all about J.I. Kathar and EPSLC. Siapa ni? Aku ting nilai jenuh. Sir, Thailand nói chúng ta trong nanti guys tame la EPSLC apan sorsar ada jong dunaret di apot social media long la penangan natum kanije do nang li BJP agent pusi penangan tum nang kipudo la sila so puthak nang hin men kopilo sir lam kap jadi tum si Kongres office untuk kita matul Guwahati Rajiv Bhawan Kongres office deh data sumronghang ayam tani itu dam sumronghang komando Kongres Presiden lokal ya, district committee.
alliance tu na. Joram ingling ayam ta Johnson be cingki dam. Jogot ingki no net la kongres ke kita ada ka cingki dam. La son da taksi EPSLC company tu ajer ding tu kan cingki lo. Koi kira tu. Nele tum tham dam. EPS BJP akan ka keren ke opposition party tu an cingrum pet le tike pare muti. Alang itu mo bangke koi kira. Alang itu mo bangke cetore ni. Ini non bangke BJP agent ke opposition tu an cingrum ra candidate common candidate le place nang pua. A party SCA bang Daniel Peron ba. Mate opposition an cingrum nang lelo cetore ko bang. Pehla cetore ba tum si BJP agent no ni digalilo. Nili tum ke proposal si pidelo matu. ACC Congress lapan episode parti kita kompet. Ako akapreka tum dolante. AGP tahun jat tahu amat ni kuat tuntas asal tulang bako bande individual tu kogi who may be anti BJP elements. Hai tu an ka cingrun ra iluwek pathor jot nang project itu. Hal tu reject dia kan. Hal ka reject ka tum si BJP agent no ante nili tum kalilo bini arang dia kan 1986 ta. Nili tum ke BJP ano te. Dun depin na kongres alo dun depin na. Nel tu bi abstain pi betul. Dante ko bate. BJP agent alam tu na referendum an lapen nili ardi sibeta ne gelo ke. Joyram Ingling kongres ai candidate tumi dikan ta BJP ai le itu tang apa. Kedam tang MP election ta BJP kan itu tang apa. Lasona record SCL long do bajot son be Delhi long sona sing terang sonjoy kiring la belum do. Landingkan ko kedam tang EPSLC tu SCL pan long na kasorsa. Langsung lang ni teknik betul betul. Kena tu EPSLC pan nang sorsa ke. Jadi tu kasorsa kali kedam tang ningkan ko na SCL pan nang kasorsa po sendiri tu reply ki mati. An reply ki pinang itu bilang itu. Ini dah isi reply dah. Ini dah isi reply dah. Jadi jadi tu apa nanti? Nanti gua pada reply tu pilih nona press conference dah. Lalu, cukup boleh.